Rainbow Mizo Channel kan lo lom le thau chawa voin hi September ni ruk ania clear tu le ngai thatu jong te du sakna chibai kan buk thau chau ani Israel chupai ten Gaza khopui Gaza city lak tuma han baina van borok lampanga tanga beipui thakna lian ber chu han kalpui tanta Gaza city a building tam tak chu tlusopin leinoya hachang meka building tam takom na munjau tak mai chu nom nok paina munang main anok nai nuai mai bok ane US President Donald Trump chuan khovel barakhai jok tu executive order hasaina US Defense Department chu Department of War tin haminga thak ta mia maya heti lain US Commerce Secretary Howard Lutnick chuan India hian thani chungin kanti palani tin ngaidam hanron dil ngeyang hati Russian President Vladimir Putin chuan in ramna thuthlung engpo siamani main ramdang sipaite Ukraine thonlu ani chuan Russia chuan a target tel ngei donani hati Amasain kan video like le comment te milo pek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau ane ole khovel mun rang boina te boruak a hot tam yemia khop maya Israelin Gaza pumpui lak vek antumna Gideon Chariot True Operation chu niminatang khan a fulin kalpuya ni deu thotoa The Times of Israel in Nizan Zanreilam panga report an pek dan chuan IDF ta chuan Gaza City a Hamas ten tran mun khona le Israel sipai te beilet na hunatana an man thin infrastructure poimo tak tak te anti chet saka Gaza khopui mun tam tak bompok ngorin asoi tak tak mai chu rap thak tak ani ringot maya building ro puile lian tak tak te atlu sop khurum ruma Gaza khopui munjau tak mai chu nom nok chitin rang pai khom na munang main anok nai nuai mai bok ane The Times of Israel chuan han report zeldan in IDF te chuan Gaza City a Hamas ten tran mun khona le Israel sipai te beilet na turatana operation plan an siam na mun le infrastructure poimo berta jingatana han man multi story building anti building chongsang le lian tak mai chu target bika han naya tumthum ngot mai he building hi han bom non ane IDF lamten han soidan chuan Hamas hota hian operational infrastructure tan he building hi an manga hebaka hian building noya facility poimo tak tak mai han nei boka beipui thakna tur ruam mana siamna tante Israel sipai ten manron sonzel tur lodan chana turatana ruam hanan siamna mun poimo takatan building noya tombu kan siam ta chu trangkai takin han mangthin bok ane indona mun tranga bomin building ati chevekani tia han soite po video footage le athalak te kanlong huto thina IDF ten he building lian tak mai han bomero hichu tlusop ne tak kania he building lian tak hi azawaya atluk sopvek mai baka building noya tombu kan siam tele lein noya pu kan siam jongjong te po Israel bom hian avor darin aphin dar ne le bok ani IDF ten Gaza City a he building lian tak mai han bei hian chanchin anga le boka Gaza pumpuya building ropui bertajinga mi le Hamas ten an man trangkai building poimo bertajinga mi ani wangin aminga po almustaha towar tin hamingan bua tichon he building hi Israel sipai ten an beidona wangin ache vel munjau taka Palestine mi puiten puanin kain building holvel hian mitam tak an chengani chutianga mipui tam tak ten an holvel na karaom building hi pong pabengot chu Israel chuan thilti chia an ngai lawa mipuya chevela hom jongjong ta chu in thier filima mun himlam panturin han hriat tira building hi tarketa nain an bomdon ani ti tlang takin an hriat tir mal ani Israel media Ynet News le Diharet ten report an pek dan chuan hetianga Israel sipai ten hriat tirna han pek nuwa po hian Palestine mi pui tam tak te chu helai munatang hian anin saseng lawa achan nia hriat chu Hamas firfiak pol he building mangtang kai tu te hian Palestine mi pui te chu in phenna tan le in humhim na tana han du wangin chua tir hanram tilawa ral thuam ne nan vo beta hetianga thilti hi mihring te photana manga in phenna le in ven himna tana mangfo thin Hamas firfiak pol te hian an chin thar anilawa Gaza mundanga po anti fo thin danane anti he building chevela mipui tamjok fe ta chu in saseng luin mun himlama anin suan chuaka mipui than khatte an chuak lawani ti hi IDF command center atang chuan chiang takin finfia man ani tolawa
achan chu helai muna Hamas firfiak polte hi tlan bowin hanawin thir chok vek man thaya mi puitain saseng tura hriat tirna hanpe katanga darkar khatle achan ve haralvel tia IDF te beipui thakna hlawm tak mai chu rang takin aron thlengzuita bom hasaber chuan building aron soi hing dota nasa takin akhunga lui mai boka mase hemi jot che hian bom dang pakhat aron thlengzui hal zat boka chu chuan Hamas hoin an man tangkai mai he building lian le ro pui tak in nga chan chu abul thutaron soin ne takin atu sop tarum maya mase hei hi IDF ten an la du tok lawa building noya hian tombu kan na yani ti ama tangin an lo hretowa ti chuan bom pathum nei naron zuile zat boka hei hi he building noya an lei vera tombu kan siamte ti chena tur hania ti chuan bom apuaka building noi tombu ka tang hian Hamas ho tak sabung thrang niom tak tele bolhlo dang chi rang te aron vordar ta chum mai bok ngane Israel Defense Minister Israel kat chuan Hamas firfiak pol stronghold an chakna hun nunung berta jingami chu nasatakin noi chiat ani tane ati helai mun mai baka hian Gaza City mun rang le Gaza mun dang mun rang te po Israel sipai te hian khomol lampanga tanga norna offensive chu nasatakin hanti chakbok ani ti chuan IDF te hian beipui thakna lom le lian tak mai han kalpui tran ta ka wang hian nikhat thil thu leka Gaza City le Gaza mun dang mun rang te Israel sipai te hian mun zau tak mai te lain an control an hnuaya an da thei hiala Israel Defense Minister Israel kat chuan mun ranga beipui thakna te hi tran ani main a che vela building a cheng tele kot thler vela ponin a cheng zong Palestinian mi te chu mun him lampana in saseng tura danang taka hriat tirna evacuation notice chiang tak kan pelo kani hati Israel kat hian a soizel dan chuan tunhaya hian Gaza hremhun kongkhar kalna chu lak chua ani meka hremhun kongkhar ta chu hon ani ta mekani hatia ti chuan heng hremhun kongkhar ta hi kan hon kim huna chuan engtika ma khar ani le tolowanga Israel sipai te operation po nasatakin ti pun ani chunjom zel don boka Hamas tual thattu tele pongsol mangta hian in donati top thaina tura Israelin thutluk na asiam te anpom malo chuan Gaza pumpuila tura IDF ten kan bai pui thak na hi top san ani don lawa ama sabera chuan miman zongjong te him taka chua zalan vek ani thaina turle anral thum kol zongjong te ti bole ti chet sak vek ani malo chuan Israel hian top san atum don lo ati Tichuan Israel Defense Minister Katz hian beipui thak na hanjo nuwa hian Gaza City offensive operation chu lotling takin kalpuyania Gaza hrem hunjinga Israelin angai poimo jinga pakhat akal na chabi chu lak chua ania hrem hun kongkhar chu hon anita kalle ani to don lawa khopui thiang hlim Jerusalem naibaya hian heng hrem hun te hi aom kanrem ti don lawa awain nuaidarle nuai chiat vek ani don ani hati Palestine lampang chuan Gaza City Israel sipai ten air strike naya building lian tak mai hanon bai hun hi mipuite hun him lama in saseng tura hriat tirna hanti chhotanga darkar chan ve po alaral main IDF te chuan bai pui thak na hi hanon chunjom hala mun tranga bom pokri le heavy artillery tanga han ka chua bom te naw jok than khat te pokri chu hriat tur aum jing hal zata al mustaha tower anon baina po hian bom masaber hian building lai hol vela tangin atichima mase helai mun atang hian mipui tam jok te chu mun himlama anin saseng man lawa wangin thile hliam po kan tlem phani tin an claim ve thung ane kan report tranga hian target big nain strike kan nayani ti te kanon soi thina henga hian precision strike ti man ani thina omzia chuan target big kan nei satliani lawa an target hi dik taka afu thaina turin he operation hi film khur takin kalpuyania a chevela building tele civilian tetana chiat na atlem thayang ber thlen turin hetiang strike hi an kalpuiti an soina nia chu precision strike tin han soi mai thrin hane Israel media diharatin report an pek dan chuan nizan zanlaya tanga darkar somni pali kalta chunga Israel sipai ten Gaza khopui mun frang le Gaza City ate operation anaina zonga hian mi somruk le pakwa aitlem lo tha ania mi zali somni pani ayatamin hliam anturani hanti Gaza indona mun male building ti cheta chu thuran ni sala nikhat thil thua mikring nun na chan zat le hliam zat hi rap thak tham tak ani to ane Nimin lama khan The Times of Israel in report an pek dan chuan
Palestine firfiak Paul Hamas hota chuan an mi hren jingami mi panhi te video thalak le thalak pangai te anon thedara IDF tele annuaya intelligence agency rang ten uluk takin hanjir chenghala the Times of Israel chuan nizan zanlaya pel nuwa report an pek dan chuan Israel Defense Forces chuan Gaza City Sipaitan bai puithak na lian jok afula han kalpui ma Gaza City han mi hren mek ta chu mundanga son chua antum don niin han khria achan chu niminan thala kanron thedar te kha alon ohel le gai gilboa dalal te hania sati refugee kema IDF te omlo na muna karmasalok August nisom nile pariatta than lak te niar khria tane hetianga indona na satakara hian Europe hoten Palestinian state din tuma han malak na chu an chunjom zela US Secretary of State Marco Rubio chuan Palestinian ramdin tuma malak na hi adem thu asoi rualin chu thilti chu Israel hian chanle na turin West Bank hi Israel chuan anram chunga anrin lut donani hati Marco Rubio chuan chu chau chu ni don lowa West Bank le annexation chungchang hi atop na hanilowa Gaza ram enge mozat Israel rama rinlu po atop na hani don chuang lo boka Kong dang tam tak Israel politician ta chuan voin hian an soi ho mek ka mase ka ngai dan tuna chuan ka soi don lawani hati Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan amma lokin thucha alo soi toa Palestine ramdin hi engtikong point Israel chuan ado dal dona atulani phot chuan Palestine ho ramdin na tur mun ommi alawin Israel chuan kan thunun na hnuaya kan da vek thaini hati Nimin lama kanon reporta khan IDF chief Ayal Zamir chuan Gaza hian sipaitero relna military government din lailo kani donani ti alo sei to bok ani ti chuan heng jongjong hian in zom na hanei taveka nimin lampang le nizan lama te Gaza City na taka han bei rol hian Gaza mundang mun rang te Israel sipaite hian bei puithak na hlom tak an kalpuitela ti chuan Israelin hetianga sipaite acha tir dan jongjong tang hian Palestine ramdin na tur ommi alawin Israel hian Gaza pumpuile West Bank chu an control an huaya da antum niin han khrebok ani tichuan US Secretary of State Marco Rubio hian asoi jaldan chuan soilok thei om chun ka khil thei chau chu Palestine ramdin tumtu te hian an thilti tur anti main Israel chuan anti tur anti dai to zoka chu wangin Palestinian state hi aum don lo achan chu Israel sipaiten anlo chin chunga hian Palestinian ramdin an ramti don lawani hati heibaka hian Marco Rubio chuan hetianga thilti antuma bang hian thilin thak danglamna lian tak atheng thayani ti Europe ho ta hi ka khil toa in ka haina thuthlung ceasefire agreement atan po hei hian thilati harsa donani ti ka khil lok to boka Mase Europe ramta chuan Palestinian Authority choisang turin malak na hanaya chu chuan an khingle lampang Gaza Hamas ho ta chu an tha nasatakin ati chakta zoka France in Palestinian ramdin an thlop donani ti an puana tanga nikhat vel aliam chautia Hamas ho ta chuan in biakna dokan chu an kalsanani ati tichuan Israel hian ati dan tur kongdang hanayani ti an khrachianga chu thil chu antia antimek boka tichuan Palestinian ramdin na tur hi aum don lawa Israel le athurwal puitene na direct in dona andu ani lo chuan he thil hi top san angai donani hati Nizan Khan US Ambassador to Israel Mike Huckabee point Israel hena hian anti tur country ngai lawa chutiang bok chuan Israel hian thunai na le digna chanvo nei anga chelo turin country ngai lo boka mani ro in rela mani ram chunga thunai na nei ani na hi US chuan azani hati Ansayang hian Israel po West Bank lampanga hian ain sorbing hleni ti chu halang chiang viau toa West Bank Israel ram chunga rilu tumna Judai le Samaria annexation tia hansoi tlangzar ani nuwa IDF ta chuan Sinbet Security Unit tele Border Police tabaka West Bank Police tanan trangkopin operation anaya West Bank mar lampanga firfiak pol niapu mi somni le pangalai mai hanmana rifle som pathum le pistol pali hanman sakboka Carlos style submachine gun te hanman saktel baka bom lampang chi puak thai thil engemozat anti chet sakbok ane tichuan tun naya Israel in West Bank lampang tin zona counter terror raid chanai to zongjonga hian firfiak pol nena in thlunjom le firfiak pol nia hriat te baka poikhoi tumna nena in kung kaina nei nian hriat mi somsari chuangjat mai man ani to ane
Khovel Bauruak hi sumdona lampanga le military conflict lampanga te sensitive le hot tak ani chomek lain US President Donald Trump chuan thildang dai le magdang lam tak atile ta Fox News in report an pek dan chuan President Donald Trump hian executive order asaina he executive order hi US Department pakhat mingthak na tur ania President Donald Trump chuan he executive order hi indopui panni na hunlaya US Department of Defense DoD chu US Department of War tia amingan lo buat towa thak thengle na turani hati tichon he executive order asign jo nuloka hian Virginia US Sipai headquarters Pentagon chu anchin chena rang te thak turin rang taka malak zui ngal ania US Defense Secretary Pete Hegseth ming han tarpo Secretary of Defense chu Secretary of War tia thak ania tichona Deputy Steve Feinberg po Deputy Secretary of War tin ani na hi thak ani ngal bok ani tichon Pete Hegseth chuan thucha asoya invent himna defense lampang chau nilovin anek tu jok offense lamkonga kankaldona maximum lethality thina thlen thaitu thilti thaina hlom takle mixing nunna tana effect na tak thlen thai levela kanom ta ne ati Republican Senator Panni Mike Lee le Rick Scott Baka Republican House Member pakhat Greg Steves tachuan legislation lampanga mingthak na tur hi anpulu jui ngal ane President Executive Order manghian Department ming anthak le nina sang anthak te hi pudlen thai nilawa US House le Senate te pompuina le remti na hangai dona chumitan chuan mingthak rot na hi pudlu jui ngal anita ane he thil thleng hian mitam tak ngai ati thalo ba ka US Defense Secretary thusai hian ngai ati thalo hle boka invent na lam ringot nilawin anor tu jok offense lampang kong kan zoni ti asoi tele kan thaina sang ber manga laum na rap thak tak thlen na tur kong lam kan zo me kani ti asoi ta chuan mi puite beng haver le bok ane until tum hi chiang taka hriat thai ni chelo ma sala in thak danglam na lian tak chu hani phot mai hani heti lai hian western ramten Ukraine ven himna tura in buat saina lama anin pei thokat tol hlea ramsam ni chung zat ten Ukraine ven him na thok turin thutluk na hansiam toa heti lai hian Russian President Vladimir Putin chuan engtikong po in rem na thuthung siam ani ma Ukraine ram chunga ram dang sipai anlu tani chuan danang takin Moscow sipai ta chuan tarketa han nei don ani ti apong jui ngal ani Report atangalan dan chuan President Vladimir Putin hian peacekeeping force te Ukraine tirlu hi anial burchu hanilawa masa in rem na thuthlung siam felveka sign zo fel ani malo chuan indona le boina kara Ukraine ramdang sipai thonlu chu rm tilawani ti asoilang bok ani hetiang ani meklai hian India Today in report an pek dan chuan US Secretary of Commerce Donald Trump thian thatak nibok Howard Lunik chuan India chu chakna le thilti thaina tak nei chuang silawa US tariff dodal tu ni hatia atopa chuan Washington hi New Delhi chuan inramna siam turin na takin anla ronnor lui ngai don ani hati ansum don na hian lo thailawin ansum don puilian ber America hena hian inramna siam mai turin demand ala nei ngai jok dona Masetuna hian India chuan thilti thaina lian tak nei nia in hriain an klein an sum don puilian ber America dodal zong in thil hantiri ni hati Maseka thirlok na tang chuan thanni nuvela India hian kanti palani tin President Trump nena White House hian ngaihdam dilin inramna siam puitumin anlo kir ngai donani hati US Commerce Secretary Ludnik hian hei hi haladu tok mai lowa Media ten hanzo na changin President Donald Trump hian Narendra Modi hi engtiangin nge lodon sona dua aloti ti pui dungem dokan pakhat akil pui dungem ti tele Narendra Modi hi hlataka kalsanin anung chonzo kangem ti chu engma soi thai kanei lowa achan chu President thutluk na turani hati hetiang hini masela India Today le Dadekan Herald ten report an pek dan chuan US President Donald Trump chuan thim chaber China darkest China laka India le Russia chu anbawani hatia mase President Donald Trump hian thudik zat ve chau aria tarif manga atrong na tak ta chuan India chu China lam on turin anor joka diplomacy manga nor tura mo phur tu ani thu hi ain thremi alawa atrong kam thalo le dengkhong tak ta chuan India hi kongdang hazo tirzo kane hanti karai vaklo kalta tangkhan President Trump le awi Peter Navarro ta chuan
Sajupuyang main India chu Chainom nain andu duin trongkam hanman khuma mase chu tiang Sajupuyang chau chu India hi hanilo ti tuna chuan chiang takin han khretowa President Trump hian Truth Social thim cha thuk tak China laka India le Russia chu anbo toni tin soima sela tuna hian thilin thak danglam na turning point poimo taka khovel hi haumeka khovela thunai nain thak thlengna tur New World Order chu ain her danglam mekani hanti Mizo Christian ta jinga thren khat New World Order lautele mi thren khat thim thuan ni boipui tu te hanom ti hi President Donald Trump hian chuan athria tarinom mi alowa chulam chu President Trump hian asoi tumpo ani China langlo boka India le Russia hi kan kutatangin han talbowa China laka hian anpil bo hlen donani tia asoina hani deu berzo kane engponi se kan ngaidan ringot chu hatok zolowa in ngaidan te comment lama lo soile thau turin kan som cheu ane